On je branio, ne srpski narod samo, sve narode koji teže za slobodu. Mislite na planeti? Uopšte. I zato oni su bili veoma ogorčeni i posle toga nisu izmislili drugih. Za Sadama Huseina. Sadama Huseina, na primjer, sad tuže za nešto drugo smešno, koje je za vreme sukoba sa Iranom pokušaj atentat. Ne, pokušaj atentat. I onda svuda u svijetu, u Amerika, kad pokušaj atentat na predsjednik država, to mislim, mora da se desi nešto drugo. Međutim, u Hagu desu je jedno veoma značajnu stvar, to je svedočenje gospodin Šešelj. Niko nije nadao da je tu čitav milion odnosne strane, čitav taj sati koji je trošeni, da gospodin Vojislav Šešelj tu u jedno određeno vrijeme sve objedini u jednom i pokazuje da to je sud koji je politički instrument agresori i tu da pokušava, odnosno on to uspije, da to potvrdi dokazima koje je imao. Onda tu je bila istorijska misija koja njima dan danas ne može i ne znaju šta će da radi zbog tega. A inače, gospodin Šešelj zašto bio optužen? To je veoma zanimljiva priča koja ovdje pokušavaju da zaboravi vlast. Gospodin Đinđić, Zoran Đinđić, u jedan intervju Der Spiegel, čini mi se, nisam sad siguran, to je bilo 11.6.2001. Mislim, ali verujem ja. Ali sad, mislim, ne mogu da se vidim da se podacima dobro stojite. On upozorio, on kritikovao Zapad kako mu obećao nešto, radi drugo, vrši pritisak, ako nastavi tako, će da dođe na vlast Vojislav Šešelj i oni će morati posle da mu pomogne. Posle toga bi neka informacija on je tražio od zapadnih sila da ga optuži. Međutim, znajući istorijat i ličnost Šešelja, oni odbili to jer nema osnovu, to neće uspjeti. Niko nije primetio da je Vojislav Šešelj u taj vrijeme već postao najveći antiglobalista na Balkanu, ne samo u Srbiji. On je organizovao u decembru 2002. godina miting solidarnosti sa iračkim narodom i izdao jednu knjigu koja se zove Saddam Hussein protiv agresivnih globalizma. Koje, mislim, ovako moram da kažem, radi istina, nikad nisam čitao bolje knjize od taj knjiga, jer on, pored teorijski dio toga, uzao i analizirao dve stvari koje je simbol globalizam, to je palestinski problem i irački problem tad, i stav Saddam Hussein prema 11. septembra. Isto je, ne stav, ne odnos, nego stav prema to, jer on pisao dva pisma američkim narodom i to. I isto toga onda... Čekaj, dobro. Sad ja moram, pošto smo pri kraju, nekoliko stvari vas pitam, vi da mi odgovorite sa da i sa ne. Ovdje je uvreženo mišljenje da su Srbi zločinci, počinili zločin i tako dalje i da su, da kažem, u sukobu sa islamskim svetom. Da li je to tačno? Ili, sad ja iz vašeg izlaganja bih rekla da zapravo smo mi predvodnici nekog antiglobalističkog... To ne može da bude tačno iz istorijske činjenice. Da, otkud simpatije prema, ne znam, Srpskoj radikalnoj, Miloševiću, Šešelju. Istorija kaže sljedeće. Mi nastavimo doba krstaške ratovi. Mislim, samo različito. Čak, gospodin Bush, koliko je pametan, kažu da je mnogo pametan, da posle 11. septembra on izjavio. Nastavljamo krstaške ratovi. Bosni mu rekli, to je glupo. Kaže, sveti ratovi. Mislim, to nisam ja izmislio, nego on samo tu dao do znanja. Krstaški ratovi nisu bili protiv muslimani. Krstaški ratovi su bili za dominaciju. Prvo na odar su bili pravoslavci, a ne muslimani. A posle muslimani. Hoćete kažete da i danas ista situacija? To je ista situacija danas. Jer, pazite, čim imate vaš, čak pravoslavna crkva se zove Istočna crkva. Prema tome, oni, knjiga Sukob civilizacija, koju je Huntington pisao, analiza taj knjiga pokazuju da on postavi dva potencijalno neprijatelja, to je muslimani i pravoslavci. Prema tome, to je priča samo izmišljena. Oni su htjeli, kao što sam rekao u početak, da skreni stav islamskom svijeta na neprijateljstvo koji ima Zapad prema nome, izmišljujući taj Srben neprijatelj. Međutim, tu možda u početak, kod neke, jer sve od njihov dominacija to.
Ima jedan živi primjer da završim sa tim ovako. Posle agresije na Jugoslaviju, koje sam pokrivao stalno, čak su mislili, neko su ocenili da ja sam uspeo da okrenem arapski javno menja u korist Srbije. Sreo sam u jednom vojnom supermarketu, u Jordanu ima supermarket koji je samo vojni, ja sam moj drugar, on je oficir tamo. Jedan general ovako, iz vojna medicina mi pitao, jesi taj i taj? Kažem da. Kaže, moram da ti pitam jedno pitanje. Pa ja, šta sad, majko? Kaže, da nisi ti bio ovako prosrpljen u tvoje izvištaje i to. Jel, tu je, ne. Kažem, dobro, ja ću odgovaram samo na jedno odgovaram na te pitanje. Da li si ikad video da je Sjedinjene Američke Države podržavala pravedne borbe? Čovjek ovako odjednom zagrluje mi i kaže, bravo si, i završio razgovor. Prema tome, to je samo stav koji, mislim, obični ljudi koji nemaju, koji je dosta oni uticaj taj svjetski manipulacija, propaganda, jer znate, Irački rat, odnosno rat zaljeva i rat protiv Jugoslavije nije počeo sa metkom, počeo sa rečima. Sa rečima, da. Gospodine Migati, hvala vam što ste bili gost ove emisije, poštovani gledalci. Bio je ovo Amdžad Migati.